Pasok tayo ng school. May klase po ako ngayon, 3 hours. Tapos na ako, guys. Palabas na ako. Tapos na yung lesson. Tapos si Ana tsaka yung mother-in-law ko for sure nasa labas na. Yung anak ko. Ang cute ni Ana. Hi! Hey! Okay. You have chips, ha? Mama. Nandito na yung sundo ko, guys. Aking mother-in-law. Ha? Ja, heel goed. En uwi na kami. Anna, zeg maar hallo. Maar was moeilijk of? Puno yung... Nee, niet zo moeilijk. Nog niet. Het is de derde opdracht. Zou hier rechts gaan, ja. Ja, opdracht. Ja. Uwi na tayo. Mhm. Ah, goed, ik kan het proberen, even voor de kinderen. Als ik ouder was geweest, dan had ik die kat met allemaal aan mijn lesje geleerd. En wat moet het allemaal voor mijn deur? Dirkje, hoe staat het met mijn was? De was die is helemaal klaar. Mevrouw. Jon, goed. Je weet wat ik heb gezien. Bababa na naman niya lahat yan. Lahat yan nila. Bababa niya lahat. Are you putting everything on the floor again? Ja, hij is veel te vies. Veel te vies. Oh yeah, why did you put your shoes there? Sumanoy! Hij is ook vies. Kanina, hindi ko na-record. Tawa siya ng tawa, guys, sa pinapanood niya. Hey, nee, Anna, niet doen! Nee, pakken. Alsjeblieft, pakken. Pak maar. Oh, sige. Ano, anak, manggid mo agi. Ay, ginoo ko. Anawa lagon. Ay, nako. Be careful, ha? Sige. Hij is ook vies. It's not dirty. Anna, no! Nee, it's not dirty. No. Hij is niet beter. So, galisod-lisod. Oh, Anna. Why do you have to climb? I need to go here. I need to go. Pwede magug ka mo agi dire sa mana oy. Nindot gyud amo musaka. Hi, bahay na po tayo. Welcome sa panibagong video. Ngayon lang ako nakapag-intro kasi madalian kanina, guys. Nagtrabaho po ako hanggang 11:30. Hi! Nagtrabaho ako until 11:30 and then wala akong bike, guys. So, madalian ako naglakad pa uwi. Mga 12 na akong nakarating sa bahay. Tapos yung klase ko nag-start ng 1 o'clock. Tapos, yung bus is at 12:40. So, by 12:30, kailangan ready na ako. Mga 30 minutes lang talaga yung kain ko. Tapos, nagbihis. Madalian lang. Yun. And, nag-bus ako papunta dun sa Spectrum, yung ano namin, yung hindi siya munisipyo, pero parang parang extension siya ng munisipyo namin doon. So, doon yung klase ko. And yeah, may mga bagong classmates ako. Pangatlong week na po ngayon, hindi na ako nakapag-vlog nung una. Kasi nga, madalian nga, guys. Pasensya na. Grabe ang tight ng schedule. Buti na lang andito yung aking mother-in-law. Siya po yung nagbabantay kay Ana the whole day sa Thursday.
kasi wala pa sa school si Ana. So, Thursday pinipick up na niya si Ana sa umaga, tapos hanggang 4 o'clock doon sa kanila kasi 4 o'clock natatapos. Tapos, pinipick up nila ako palagi doon sa Spectrum. Yun, 15 po kami sa klase. Ako lang yung Pilipina, ako lang yung Asian. May taga England, may taga South Africa, isang taga Poland, tapos 2 taga Syria. The rest, mga ano na sila, Ukrainians na sila. Happy po ako kasi free po ito. Nasabi ko sa previous vlog, free po ito na kurso for 1 year. And then after this one, the B1 level, magpuproceed ako ng B2 kasi kung okay na yung B2 ko, okay na yung level ko, B2 na talaga, then magti-take na ako nung yung state exam. Official po siya na exam dito sa Netherlands. And yun, parang requisite siya para makapag-aral ako dito. And yeah, yung mother-in-law ko, pinick up ako and then nag-drop by po kami sa Action kasi kailangan kong bumili ng pregnancy test kasi wala. Para to make sure lang guys ba. Ay nako, magti-test ako. Nag-test po ako last month and wala. Okay, negative naman pero hindi pa rin ako dinatnan, so I'm gonna check ulit tayo. Sabi ko kay Ruth, kinakabahan na ako, so kailangan ko nang mag-check. And sabihan ko kayo. I will check ngayon and then tomorrow sa umaga. Check na tayo, guys. Ana, Uya and baby in Mama's bag. Love, do you want a baby in Mama's tummy? No? You don't want? Palagi niyang sinasabi sa akin, guys, na ayaw niya yung baby. Gusto niya ng brother or sister, pero ayaw niya ng baby sa tiyan ko. Ano ba? Okay, guys, mag-check na po tayo. Balikan ko. Namin, guys, pero na naman may sumabag. Palagi na lang may Ay, pakita ko pala sa inyo ito, oh. Binili ko kahapon. Ito, gusto ko lang, may ano naman, full processor naman ako, pero yung madalian ba? Ito kasi, pang mince ng ano ba, garlic yun. Kasi mahilig ako sa garlic. Buo na tayong bawang nito. And then, bumili kami aray ko, sugar. Tapos, ito din, pang massage. Parang siyang massage ball. Yan. And, may ano din ako. Pang timbang. Timbang sa pagkaon. Pag nagluluto. Yarn! And for tonight, gagawa ako, magluluto ako ng, tawag dito, magluluto ako ng chicken, yung chicken cordon bleu balls. Nakita ko po siya sa Facebook and sobrang nagustuhan ni Ruth tsaka ni Ana. So, yun yung kakainin namin tonight. Magra-rice sila, tapos si Ruth beans, and then yung cordon bleu balls. Si Ana din. Tapos ako, salad tsaka cordon bleu din ako tonight. So, yun lang po yung ating dinner. Medyo hindi pa din fully okay yung aking pakiramdam. May sipon pa din ako, tsaka medyo ubo. Pero, ano na siya, manageable. Why do you have to put everything down, Ana? Put it back. Niskon ka dyan. Yan talaga siya pag nanonood ng ng show niya. Tapos, nilalagay lahat sa sahig. Tapos, dyan siya magtatalon-talon dyan. Ana, when Papa sees that, Papa will get angry, ha? Makapiso na sad ka. Now, but then when Papa opens the door, then he can't go through. Because everything is there in the way. Nix ka dyan. Everything is in the way, Ana. Ikanit door. It's nitskon ka dyan. Yamak vis. No, sein ze vis, Ana. Yamak ze vis. Makin vis. Lastik. Last na kay lastik, ha?
Lastak ka dyan. Hello, guys, may word na siya na lastak. Ang lastak po dito, lastik at dito, annoying. Yung minsan talaga yung vocabulary ni Ana para siyang malaking tao. Anyway, guys, mag-ano na po ako, magpe-prepare na ako ng dinner kasi 5 o'clock na po and Ruth will be home in 40 minutes. Madali lang naman yung gagawin ko. Ano? Taddy boy! Say hi to my vlog, be. Hi, vlog! Say hi, vlog! Oh, now, unsa na po he's showing me something. Oh, what are you showing me now, Taddy? Wait, Taddy! What's that? Mura dyan kang correct, Taddy. Sige, you talk to Taddy. Na, hi, Taddy! Hi, Taddy! Nawa na, nag-video call na silang dalawa. Yun, guys, nag-video call kami ni Vanji, yung Filipina ba, yung family na pumunta dito. May mga mom friends na siya, so it's good for her din. So, magpe-prepare lang po ako ng dinner and then chika ulit tayo mamaya, guys. A few moments later. What we doing? Yes, it. Oh, What's that, Kiran? Taco Bell. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Kalimut na yung thank you, ha? Yan, may broccoli pa pala ako dito. So, magbo-broccoli din ako. Hugasan ulit natin. Kami lang dalawa ni Ana ang magbo-broccoli. Si Ruth magbe-beans siya. Tapos, may ano din ako mamaya, may salad. Wat doe jij? You don't Mooi dansa. So, ito na yung beans. Binili ko kahapon doon sa suki ko na. Uy, grabe. Ang gaganda ng ano niya. Medyo maingay yung hood, guys, kasi inon ko na. And, magaganda yung ano niya, beans niya. Lasan muna natin. Naririnig nyo ba si Ana, guys? Ganyan siya pag nanonood these days. Tawa siya ng tawa. Yung papa niya din natatawa. Yan, guys. Kahit pagod na pagod kami, pag gumaganyan siya, nagaganyan-ganyan siya, tumatawa. Para nakakawala ng pagod ba. By the way, nag-test na po ako. Finally, nag-test na po ako. Ulit. Kausapin ko si Ruth mamaya. About sa pregnancy test ko. Tutuksohin na naman ako ni Ruth. Sasabihin na naman niya sa akin na buntis ulit ako. May baby na naman daw kami. Ay, nako. So, ito lang. Hinahati ko lang ng dalawa. Yes. Oh, no. You put it back there, love. I was looking for that one earlier. I couldn't find it. Yeah, you were shooting. You got the woman. Yeah? Not woman. Okay, goed. Dankjewel. Yeah. So, may magpasabot eh. Ganito lang po yung kinakain ni Ruth pag pinoboil ko lang siya. Yung aming deep fryer naka-on na din and ito siya, ima-microwave ko lang yung broccoli ng mga 3 minutes, 3 to 4. Kasi konti lang din naman yung yung broccoli natin. Ay my God, 30 na. So ito guys, ginawa ko siya. Next time, ipakita ko po sa inyo pero nakita ko lang din po ito siya sa Facebook.
Kay Mamaling vlog ba yun? Masarap siya guys, grabe. Bawal man sana ako magganito. Kasi may breadcrumbs pero hindi na lang. Ganito lang naman paghiwa. Hindi yung pabilog. Pag ganito ko siya hinihiwa. Ganyan. Kay Ana walang dressing pero yung sa akin po may olive oil tsaka lemon. Tapos konting salt and pepper. Ito na yung pinakasalad ko. Natawa na naman si Ana. Malapit na to and nakaon na yung aming deep fryer. So, para ready na yun. I-deep fry ko na po ito siya. 3 pieces kay Ruth, 2 sa akin, tapos kay Ana 1. Ito na yung aking salad guys. May avocado, cucumber, lettuce, yan, rucola, yan, lekker. Nandito na si Ruth. Ciao. Ciao. Wat is het? Wow. Ja, short hè? Dankjewel. Say hi to my vlog. Oh. Ciao. New haircut yan. Ja, hij zegt dit is short. Are you sure? Ja, I'm sure. You look like a new person. No, Your posters. yeah, just put it there. Dankjewel. Wat zei ze? Wat gebeurde ja? Ik ben naar de kapper geweest. Heel pakken. Wat zei ze? Dus ik ben erbij. Dus ik zeg eigenlijk, ik ga naar het centrum. Hoe was de les? Goed. 15 studenten. Oh, ik weet niet eens wat. Ja. Hey, Ik heb terug bij jou. wil je daar fietsen? Ik ga daar ophalen. Hoe straks, hè? Ik ga daar bij deze ophalen. Ja. Ja. Papa, ik ga weer fietsen. We willen even eten. Gaan we daar buiten? Wil je daar buiten fietsen? Ja. Gaan we eerst even eten, hè? Ito na siya. Yung cordon bleu balls. Hindi man maklaro eh. Wordt het leuk? Hindi man maklaro. Ayan oh. Tapos ipakita ko sa inyo yung loob niya mamaya. Ana, kom eens zitten. Nee, kom niet. Ik wil even kijken. Nee, nog niet. Anna, kom, we gaan eten. Ayan yung pagkain namin guys oh. Wow. Anna, wil jij straks naar buiten? Ayan, Buiten salad fietsen? yung Rice nila. Nee? Dodong, Kijn. I did the pregnancy test. En? Guess what? Twins. Patay. Nee. Negative. Hè? Nee. Twins. Twins. Triplets. Gaan we even eten? Yan ang palaging sinasabi niya sa akin pag sinasabi ko sa inyo ng test Hey. ako. Twins. Kom nou. Wel eten, hè? Yeah. Ja, ik kom er aanraken. Wala guys, di tayo buntis so chill lang tayo. Kom. Hey, Oh, papa. ik zat er hier. Niet tegen de muur, hè? Papa, can you get the broccoli from Niet the fridge tegen me. please? Hey. Something. And my nail was a little bit cut. See? Ik ga stikken. Uy! Sakit anak, uy! Ja, wat is het hier? It's so painful! Oh my god! Ik wil wel. Ja, we lekker eten. Oh, vlees. Anna. Oh, vlees. En een beetje. Oh, lekker. Kom maar, gaan we zitten. Wil je een beetje water hebben? Ja. Alsjeblieft. Your water, I told you to bring your Ik water heb now. een water. Ik heb een tv.
21. Pak maar, zeg alsjeblieft lagi. Pak maar, Alsjeblieft, Karel. papa. Wil je broccoli? Eentje? Tino. Doe. She's She got chocolate. chocolates from Tino Huzag. Guess how much? How much chocolate? Yeah, like this dose for you. The little ones, yeah, of That course, from the those bakery. those From the ones. bakery, of course. They say properly panggabi. Anna, had jij een beetje speelgoed gehad bij oma? Mama, mama. Anna, had jij speelgoed van oma gehad? Anna? Smakelijk. Eten. In smakelijk. Eten. Smakelijk. Eet maar op, hap, eet maar op. Nee? Better do it, Bon. Sige, go. Smakelijk eten. Smakelijk drinken. Hap, hap, hap. Zo. Mama moet er mee eten. Oké, doe maar. Jij moet ook mee. En papa, jij moet ook. Sige na. Smakelijk Eten. Smakelijk eten. Hap, hap, hap. Slap, slap, slap. Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Eet maar op. Drink maar op. Hey! Eet smakelijk allemaal. Smaken. Heb jij veel speelgoed gehad bij oma? Wat nou? Wat dacht je? Pakken. Anna, heb je veel speelgoed gehad van mijn Oké, vader? je moet even. Ik moet vast bij deze blijven. Nee. Eten, we gaan eten. Hier, I'm not sure if it's pushing. Saturday. On Sunday we have the day off, hè? Allah, papa. Is it cooked? You think? I don't know. Mine is not. No, mine I think either not see. Allah ka diha. Now well. Just Goed, put it dan back. War mo tigsit na dan. Mag-ilista. Naunsa naman niya eh. Sige. Kaon sa mi guys. One eternity later. Yo, beste vriend. Magbabike sila guys. Doei doei. Doei doei. Si Ruth po ang magiligpit pagbalik nila. Magre-relax ako kasi masakit ang ulo ko guys. Siguro sa ano ko to sa sipon ba. Magre-relax muna ako. And masakit yung aking leeg kasi nga buong araw akong nakadoya kayo ko. Relax muna tayo. And I think i-end ko na po yung pa-video natin. Maraming salamat po sa panonood. And sa mga bago pa din nating subscribers and yung mga silent viewers and mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Hindi po ako buntis. Nag-check lang po at talaga ako para ma-sure ba kasi parang 2 buwan na akong hindi dinalat na normal po sa akin yun na hindi regular akong yung dalaw. March 21 na and hindi pa rin ako dinalatnan. So, yun. Siguro, ganyan. Siguro din. Kaya ako, masakit yung ulo palagi. These days ba. So, anyway, kita-kita ulit. Maraming salamat. Mush, babush.